hufai. Ukumeze Vile ulivyo. Hari abandi batameze ukumeze. Kuna wengine hawako hiyo. Iyo fresh ufite. Hiyo maridadi ama hiyo being smart. Hari abandi batayifite. Kuna wengine hawana. So naje kukubwira ngo nimekuja kukuambia. Wake up. Amkeni. Uvuge ubutumwa. Na unene injili. Tangaze injili. Hiyo ndio ukweli. Kuva mvuye ku ishuri. Tangu nitoke shule. Nareko nibaza ngo suku bizagenda gute. Nilikuwa najiswali je mambo yataenda. Ariko Yesu aranyobora. Lakini Yesu akaniongoza. Mvana mu madini ya bene wacu. Na akanitoa kwenye. Ayanguramwo. Akanitoa kwenye. Ampidini nyakuri. Na akanipea dini ya ukweli. Byo gufasha abapfakazi. Na kuwasaidia wajane. Gufasha imfuvyi. Kusaidia mayatima. Nimara nsohoke nje hanze ndeba abandi bababaye. Na niende nje niangalie washida. Niende ulimwengu. Niyo ndi njewe. Hapo ndipo nilipo mimi. Hakika ya Yesu niyo ndi. Kwa ukweli mimi niko huko. Jeza nigendera Masai ila mama Masai. Mimi naenda huko katika Masai community. Kuri border ya Tanzania na Kenya. Kwenye border ya Tanzania na Kenya. Niyo nzani ibera. Hapo ndipo nkamara y'imisi na chukua muda huko. Nkareba bavandimwe muri Kristo Yesu. Na ninaangalia mandugu na madada. Kababwira ngo Yesu arabakunda. Na ninawaambia kwamba Yesu huwapenda. Ariko hari garama. Lakini kuna gharama. Kuvuga ngo ngereyo. Lakini ili nifike huko. Wanguza muri volume pa ube nshegeza ngenda. Ube nguongeze volume. Sawa. Ngo wangusubiza ngo hasi. Nuko runazana varyo hasi rimeze neza. Ariko tugika. Ube nguza uzozamurije nzangama yako nawe nyine balance. Sawa. Semeni haleluya. Muge haleluya. Ukukakaraganya yatangiye turinde ngo se ngo turajaye. Hapo nimeanza usingoje mambo mengine. Good news niyo ngiyo. Hari indi. Habari njema ni hiyo, hakuna mambo mengine. Kurumva twatuvugana umutsima. Twatuvugiye iyo tuzatuje ibintu yasaza akora. Naambia yale ambayo Yesu anatenda. Na Yesu yadutumye. Na mahali ambapo Yesu alikutuma. Na huzaja kiberayo. Hapo ndipo huwa naenda na tukikana nabo tukaganira nabo. Tunakaa nao, tunaongea nao. Ariko narivuze ijambo ngo hari garama. Lakini nimesema kwamba kuna gharama. Jewe ubwanje. Mimi binafsi. Hari izo nsabwa. Kuna yale nahitaji. Kuvuga ngo azanumve, azangereho. Ili aje afike anisikize. Hari icyo mba nakoze. Lazima kuna kile nitakacho. Ikibanza ni ugukora mu mufuko. La kwanza ni kugusa kwenye mfuko. Hanyuma akamenya nikijana. Na baada najua nitapeleka nini. Icyambere ni tiki. Jambo la kwanza ni fare. Namba 2 ni practical igikorwa kigaragara. Jambo la pili ni tendo ambalo amahuzu cyangwa ibiryo. Nguo ama chakula. Kugira ngo nabo mbone kubashikiye. Ili niweze kuwa karibu na abene Yesu nawe nivyageza ko. Hata Yesu alikuwa kitenda. Yageza banza kabagaburira umutsima kabakajya bagahaza. Alikuwa kwanza anawapea mkate wanala na kushika. Apani no biscuit ingiyo kuduhenda henda hangaha. Sio biscuit hii ambayo. Bageza bagacumba bakarya. Walikuwa wanaleta ugali kakamanyura nabo bakamanyu. Wanakula pamoja na Yesu. Akabango okeni bamwahaze tugiye kuganira. Na anasema kama mmeshiba. Akabango ni jewe mutsima. Na anasema mimi ndio mkate. Mimi ndio mkate uliotoka. Yule atakaye nila hata kwa mimi ndio maji, mimi ndio yule atakaye kunywa maji huyo hatakuwa na kiu tena. Mimi nitamaliza kiu. Lakini Wayuda huyu mtoto wa Maria na je, umegeuka lini? Je, umegeuka lini maji? Bakamutukiza vitu. Walikuwa wanamtusi. Alikuwa nije mutsima. Lakini alikuwa anawaambia mimi ndio mumve nubwo mware mugahaga. Mimi ndio mkate. Tango mwamunkurikira kubera intusi. Urukundo. Nyinyi hamnifuate juu ya upendo bali ni mkate. Kaunga. Ugali. Atukuzwe. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Niyo ngiyo nzanje. Niyo nzajama. Ndiyo naenda na tukaryamana n'akabango Yesu araba I love you so much. Yesu arabakunda biteye ubwo. Naambia kwamba Yesu wapenda
so much. kurutukujewe mamumbona hano. Zaidi ya vile mnavyo. Ndi igikoresho cha data. Mimi ni chombo cha baba. Yagize akazi kenshi muri ofisi. Amekuwa na shughuli nyingi kwenye ofisi. Nijewe yabonye hafu sanamwe. Mimi ndiye amepata karibu. Kugira ngo ngende mu isoko mbazanira imyenda. Yes. Ngende mu isoko. Ili niende sokoni zana mahuzu. Niwaletee nguo. Bagaseka bagatera ubwo. Wanacheka sana. None iryo tangazo mu Juve naje uko mushiriremo. Kwa hivyo na mimi msikie tangazo hilo, mniunge mkono tafadhali. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Harivuga butumwa ry'indani n'iryo hanze. Kuna injili ya ndani na ya nje. Iri ndani hano ntirigoye, irija. Hili na hapa halina shida. Mwe mufite amenyo yose. Nyinyi mna meno yote. Mwarakuze. Mumekuwa. Muzi umubatizo. Unajua ubatizo. Muzi kufa no kuzuka. Unajua kufa na kufufuka. Izindi shida mufite n'izinyaba. Shida gani munazo tena? Ahubwo ntimwakagombye gutangarizwa cyane ngo turakona ibingibi ni. Si lazima tupate matangazo ya kufanya uko nukuri kwa bakristo. Izo ngibyo ayo matangazo sa yacu. Matangazo hayo si yetu. Matangazo yarakagombye gucangana kugira ngo iyi wiki tuzokora kino fellowship kunu. Matangazo yetu ni kuambia wiki hii tutafanya kugira ngo inzu y'Imana y'indani imere neza. Ili nyumba ya Mungu ya abantu tubabacishe mwijisho. Watu wasiwaone mukaza mutangazana ibikorwa iyi wiki twakoze ibingibi nibi. Munatangaza kwamba wiki hii tumefanya hivi. This wiki kicumweru kiza mwitegure tuzokora ibi nibi. Wiki ijayo tutafanya haya na. Mwebwe murakuze. Nyinyi ni wakubwa. Kandi Salomo yavuga wina ni warananuka. Na yule ambaye hajiweze dore ndi Bible upata shida hili. Ibintu byose birimo ahanga. Kila kitu imo hapa katika Biblia. Tukazuyisoma ngo mara uyibike. Usisome na kuiweka. Bikuremo hano ejo bazoyisha. Itowe hapo kesho inaweza raruliwa. Bizoja muri takataka. Inaweza laruliwa. Hariho bari bafa ngo bayimushiranga mu ikoti ngo azojana nayo mu ijuru hara muri ya koti mu sanduku. Kuna yule aliyefariki na wanamzika na Biblia. Bikuremo bishire muri mind. Toa maandishi uweke kwa mind. Hanyuma bishire muri roho. Na uweke kwenye roho. Numarugira ubwenge umunyicuko. Na uwe na hekima ujue la kufanya. Atukuze. Amen. Ariko iritangazo rirashitse. Nama numva ko rishika gutya neza iritangazo. Nukuri kwa Yesu. Nimejihisi kuwa tangazo. Nama numva ko iritangazo neza rihuruka. Nimejihisi kuwa tangazo hili limefika kabisa. Amen. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Bikura aho ngaho mu karatasi. Toa kwenye makaratasi. Numara ubishire muri roho. Na uweke kwenye roho. Numara wicare byonyine bizogoza direction. Na ukae lenyewe litakuonea. Apana wewe Imana izogoza direction. Mungu mwenyewe atakupea mwelekeo. Ariko yabonye wabishizemo umwete. Ariko nta mwete wabishizemo. Lakini bila bidii uzomera nk'abandi. Utakaa kama wengine. Reka nigendere mu isomo. Acha tusome. Ndavuga bike kubera wakati yanje nyine kera nubishije ko nakera nashize. Nitanena machache kulingana na wakati nimejihisi kuwa nimefika. Haleluya. Amen. Ariko Yesu yatugiriye neza yemwe. Yesu ametutendea mema. Ubundi kuba hano no munsi wa none. Kuwa hapa siku ya leo. Harababigizemo uruhare hakika. Kuna wale wamefanya kitu. Ninga naranezerewe gutya ndanezerwa nihinga. Jumapili iliyopita nimefurahia zaidi. Buja tuvuya. Tulipotoka hapa. Naranezerewe biheka. Nimefurahia kabisa. Ariko ngo tugere hanze. Lakini tulipofika hapo nje. Abandi atiga nturu ugendaga Sunday come here. Wengine wakaniambia Sunday come here. None ndori naje. Kwa hivyo nimekuja. Atukuzo Yesu. Amen. Icurimwe gani cyuzutaka. Kikurimwo. Kile ambacho kiko ndani mwako ndicho wewe unatoa. Tugiye kuganira ngo Pasaka. Tutaongea kuhusu Pasika. Kandi na murayizi. Tutaongea kuhusu Pasaka. Tuyirimwo. Tunaishi kwa Pasaka. Tuyihoramwo. Tunaishi kwa Pasaka. Singiye kukubwira ngo yabaye uno munsi wa none. Sitakwambia kwamba Pasaka imekuwa leo. Ubari imyaka yaciye Pasaka yarabaye. Uhesabu miaka iliyopita Pasaka ikiwa imekuwa. Haciye imyaka myinshi. Ni miaka mingi zaidi. 2025. 2025. Pasaka yarabaye. Pasaka imekuwa. Nukuyikuriramwo gusa tugakura. Ni kwenda tukikua ndani ya Pasaka. Kurya Yesu yabwiye Abaefeso ngo dukurire muri we.
Vile Yesu aliambia Waefeso tuendelee kukua ndani mwake. Muri byose. Katika mambo yote. Paulo akaravuga ati mugere ikirenge mu canje. Paulo anasema mniige. Kuko nanje nakigeze nagiteye mu cya Kristo. Kama vile ninavyomuiga Kristo. Pasaka tuyigize mu imyaka. Pasaka tumeishi kwa Pasaka. Nanje gusa naje kongeraho muri bya bindusi. Nimekuja kuongezea kwa yale unayojua. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Ariko ndavuga kuri Pasaka gusa ya Yesu. Nitasema kuhusu Pasaka ya Yesu. Simvugi y'Abayahudi. Sitasema ya Wayuda. Y'Abayahudi turayizi. Sitasema ya Wayahudi tunaijua. Imana yamanuye demonstration. Mungu ametoa mfano. Demonstration. Mfano. Ngo arangiza arayimanura yose y'ijuru. Mungu akatoa mfano. Abwira Musa. Akamwambia Musa. Aravuga ngo ugende urebe abagabo b'ubwenge. Akamwambia nenda ukatazame wanaume wengi. Baze bubake ihema ry'ibonaniro. Wajenge hekalu. Manuke mbe muri bo. Na niteremke niishi ndani mwao. Barebe kugira neza kwanje. Watazame matendo mema yangu. Imana y'abatabaza Musa y'abatabaza ndabakura. Musa akasema je, watu nitawatoa wapi? Imana ati izo ibibazo si zao, izo shida si zao. Mungu akamwambia maswali hayo si yako. Barara abagabo b'abazaifu b'abapagani bafite akili. Yes. Barara abagabo b'abazaifu. Kuna wanaume wadhaifu bafite ubwenge bukomeye ambao wana akili ama ujuzi. Bazoza mama bachora ihema barichore. Watakuja na kuchora hekalu ama hema. Wewe tu nyamanza. Wewe tulia. Atukuzwe Yesu. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Imana ikareka bambye ndatereka muri Pasaka y'Abayahudi. Hapo katika Pasaka ya Wayahudi. Imana irabati njewe ni munyizera. Mungu akasema mkiniamini muzorya ngaha muri no jangwani. Mtakula kwenye jangwa hili hapa jangwani muzorya guca ahantu hatera dahinga. Mtakuwa mnakula hapa jangwani mahali ambapo hakuna amavuzi nduru. Lakini wanapiga nduru. Hii jangwani muzambara. Jangwani hapa mtavaa. Mweze muvuse muri batoya. Nyinyi ambao mnazaliwa mkiwa wadogo. Uko muzagenda mukura mukagenda mukura. Vile mtakuwa. Iryo koti rizogenda rikura, ikoti rigende rikura. Nguo ambayo navaa itakuwa pamoja na wewe. Kugeza mu myaka 70. Hadi utakapofika kwenye soko irahanga soko mwamubona. Hakuna soko mahali hapa. Icyo gitenge kizogenda gikura kigende gikura. Nguo hiyo itakuwa pamoja na wewe. Ubaye umuntu muzima. Hadi utakapokuwa mzima. Soko irahanga. Hakuna soko iliyo. Ariko bareba mwizeye. Lakini hawakumwamini. Atukuzwe. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Tibarohe bise. Hawakuwa naamini. Kandi kwizera ni Kristo. Na kuamini ni Kristo. Amina. Amina. Yari bimanuye kugira ngo begerane nabo. Alikuwa ameteremka ili wakae pamoja nao. Izi yegerane nabo kuko bayibonaga bose bageze bafa. Aje akae karibu nao. Ariko yaba ngo ndamanutse mbane namwe tubane. Akasema nimeteremka niwe kumanwa mamberi gicucu. Nitakuwa nakuwa kivuli kwenu. Nijoro maberi kingi y'umucyo. Usiku nitakuwa nguzo. Ndazindi shida zindi muzosora kugira muri mwewe. Hamtakuwa na shida zingine zozote. Mbayobore. Nitawaongoza. Mbagezi Kanani mbambutsa amahoro. Hadi Kanani mtakapovuka salama. Ariko ge Kanani hari mwisi. Lakini Kanani ni ulimwengu. Ariko se barahuruse. Je, wamevuka wote? Bose barafuye. Wote wamefariki hapo. Abana bavuse. Watoto waliozaliwa nibo bagezeyo. Wao ndio wamewasili huko Kanani. Bama bagera ari imvuzi. Ariko ni gitanga Imana bati basona basogokuru bana banyogokuru. Wamefika watoto wakiwa mayatima. Nzobisha. Mungu akasema mababu zenu na baba zenu nitawaua. Ariko abana banyu Yoshua na Kalebu. Lakini wana wenu Yoshua na Kalebu umunyamahanga. Kalebu mtu wa mataifa. Agira kwizera bango uyu mugabane. Akasema sehemu hii tugomba kundengana uno mugabane. Haiwezi kanipita. Hakika Yesu no mugabane tuondengana. Hakika sehemu hii ndi umunyamahanga. Hata kama mimi ni mtu wa mataifa. Ariko nabonye abagabo bafite imani ikomeye. Bafite imani ikomeye abagabo. Wanao Mungu mkuu wanaume hawa. Twebwe zacu ni nyamahanga ni ibigirwamana ni ibiti. Zetu ni miungu ya miti na nini. Kalebu arahuruka. Kalebu akavuka Kanani. Ariko abandi bose bamuzeye. Lakini wengine wote bashosho. Wengine wote kilio cyabereye jangwani. Kilio iliishia hapo jangwani.
abana bariho bahuruka, watoto ndio wamevuka. Tukazurira ngo uri imfuzi, usilie ya kwamba wewe ni yatima. Uza abana Yesu wayoyoboye ari imfuzi badafite basi. Je, unajua watoto Yesu ameongoza wakiwa mayatima? Ukaba ufite Yesu na uko na Yesu ukarira ngo uri imfuzi na unalia wewe ni yatima, arekana ndahumye. Umuntu nyina kukiriya abantu bakama bari bakagogoza bagahwera, watu wanalia wakimpoteza mtu, ngo nyina aramusize ngo nasaramusize, wakisema baba na mama ameaga. Dufite data wa twese, tunaye baba wetu sisi utuzi ambaye anatujua biteye ubwo zaidi, ngo yakumenye kuri rusoro mu nda yandi, amekujua kabla uzaliwe ya mama wawe, amekujua kabla ukiwa ngo arakweza aragutunganya na akakuosha na nyimana ngo ndabe imfuzi na useme wewe ni yatima. Sobanukirwa ubwo bufubyi burashira, elewa yatima utaisha. Isomo hakika ariko yeye niyo ngiyo ndi ko ndava mu idini, huko niko ko ndava mu idini ringiri rifunga abantu ngo abantu bakija mu masengesho ngo Mana ngundebera hangaha. Natoka kwenye dini ambayo sema kwenda kwa maombi, Mungu nitazame hapa mahali. Imana ni omnipresent. Mungu ako mahali pote. Arakuzi kuva cyane wagaza wivuruvunza mu byaha. Anakujua hata wakati ulikuwa kwenye dhambi, no kugeza umaze guhuruka umaze kuza, hata wakati ulipookoka arakuzi, anakujua. Tukazoja kumusenga ngo Mana mpezi. Maombi yako isikuwe ya kuomba. Soma Biblia urasanga ubijamanye. Soma Biblia utapata yale unayoombea unayo. Ariko ihakiri niyo yagucisi. Akili ndiyo imepotoka. Kandi ihakiri iri hano muri Biblia. Na akili iko hapa kwenye Biblia. Atukuzwe. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Reka kwitangira itamamaye. Muri Yesu ntibaza bitangira itama. Nukuje. Hari umuntu uzuja yifasha wica ku meza. Kuna mtu anaweza kula akijishika huko. Aba afite ikibazo gikomeye. Huyo ako na shida kubwa. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Taganira nitonze nza nihuta. Leo nitakuwa mpole. Ariko muri no minsi Imana arambe ngo itonde. Mungu ameniambia niende polepole kawaida. Nageza nihuta pa niba. Nilikuwa nakimbia nikiiba. Nageza nihuta mpa nsenga amasengesho menshi ngo Imana iguma imbabarire iguma inkeze. Nilikuwa nakimbia nikiomba msamaha. Naguma ngasenga amasengesho menshi ngo Imana inyihushurire nyibone. Nilikuwa nikiomba Mungu anifunulie. Nza gusanga nararusha aya mutayati. Nikapata nimechoka. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Za gusanga nararushe dahwe. Nikagundua ya kwamba nimechoka zaidi. Nahagarara hangaha nasarayega. Nikisimama hapa sauti ikiwa imepotea. Kazanganga abantu. Na watishia watu. Kabwa ngozo murasha mukanya. Nawaambia mtachomeka. Today. Uyu munsi nogura abantu ngo barasha. Leo naweza kuambia watu mtachomeka. Nukwabira ngo God loves you so much. Nukwabira ngo Mungu anawapenda zaidi. Nukwabira ngo kamu. Njoni. Ngwino tumusange. Njoni. Aturuhure. Yeye atatupa. Sigansenga naja ku musozi, naja gusabana na data ku musozi. Nikienda huko kwa fellowship kwetu. Basi usakaba ngo God thank you so much. Nafika huko nasema Mungu urankunda biteye ubwoba. Unanipenda zaidi. Urankunda bihebuje. Unanipenda mno. Urankunda n'amafuti yanjye yose ukanyihanganira. Wewe unanipenda na makosa yangu. I love you so much. Nakupenda baba. Nayo masengesho na gusenga ku musozi. Hayo ndio maombi siku hizi naomba nikiwa kwenye mlima. Hapana bya nibyo kubwira abantu ngo urabona ngo ifu yashize. Asi maombi ya kuombea unga. Unga. Ta Rwanda mwabona ngo harukorana uruganda na ruri mu kucura amafanga. Ruratwegereye hano hepfo. Titurujyamanye. Hamjui kampuni ya unga hapa? Ndimwe mukono ko ari mu gusaba imborero ngo baje guhinga ibigori n'ibishimbo. Watu wanaomba mbolea ili waweze. None iyo mborero uri mu kuva mu ijuru. Mbolea hiyo inatoka mbinguni. Sanga hamwe isi hano tibibana natwe hano. Hiyo ni mambo ya hapa. Ariko nuzoje gusenga utuba ngo data ndagukunda. Ukitaka kuomba sema wampaye ubugingo buhoraho. Umenipea uzima. Biri mwisi zose warabimbaye. Hata haya yote. Wewe waduhaye Yesu ukaduha Yesu. Wewe ambaye umetupea Yesu. Izi ngingo z'imari ziri hano. Haya mengine moto. Nizaje nuko ntarazigira hano mu bufu. Haya yote ni Yesu. Ariko tomorrow. Lakini hata kama sina bahati kesho, I am rich. Nitatajirika. Tomorrow. Hallelujah. Abapagani bazabagenda bakazihuza mu bimina. Wapagani wao wanasanya pesa huko kwa vyama. Hanyuma jewe
Mimi jewe ufite ubutunzi, mimi ambaye ninayo utajiri kandi birimo byose yaliyo yumo ndani. Paulo aravuga ngo itarimanye umwana wayo, Paulo akasema Mungu ambaye hajatuma izaburite kumuduhanana n'ibindi byose. Je, itakosaje kutupea na mambo? Mburare Yesu arahari, mburare Yesu arahari. Hata nikilala njaa Yesu yupo. Nambara ubusa Yesu arahari. Hata nisipokuwa na vazi ngendiserere Yesu arahari. Nikienda bila kiato Yesu yupo. Gumana nawe umwakira, ugumane nawe. Wewe kaa naye. Ufite byose, unaye kila kitu. Nubwo banseka, hata wakikucheka. Ejo ndi kumwe na Yesu tu. Kesho niko pamoja na Yesu. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Ibi bizojana takataka puberi hariya. Yakika. Ariko ijambo wakiriye muri wowe, neno ambalo tulilolipokea niryo rizariti, niryo Yesu azatikinga. Hilo ndilo Yesu anatika. Kandi ijambo gani Yesu? Na neno ni Yesu. Sema amen, good people. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Kurafashwa se cyangwa kurasubira inyuma? Je, munabarikiwa? Mubarikiwe zaidi. Mubarikiwe sana. Niko kwiza. Ndanezerewe noshaka noherekera. Hata naweza atamatishia hapo. Hakika kubera munezero muri Kristo. Kwa kuwa furaha ya Yesu Kristo. Ariko ziyo wakiriye Yesu abaraka kwishura ukazumenya wowe wari we kera. Ukimpokea Yesu na uanze kujitambua hanyuma ugasu ukamenya na wewe muri Kristo ubu ngubu, na ujitambue wewe ndani ya Kristo. Hariho difference between. Kuna tofauti kubwa. Atukuzwe. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Hariho difference iteye ubwo. Kuna tofauti kubwa. Twari tuvuze ngo tugiye kuvuga hejuru ya Pasaka. Tunaongea kuhusu Pasaka. Pasaka ni uguca. Pasaka ni kupita. Ni ukuva mu rufu ukaja mu bugingo. Ni kutoka kwenye kifo hadi kwenye uzima. Mu yandi magambo ni ukwimuka, ni ukugaya icicaro wari urimo ukaja mu kindi cicaro. Kwa maneno mengine ni kutoka sehemu na unaingia sehemu. Mu yandi magambo ni ukugaya inzu wari urimo ukaja mu yindi nzu. Ni kuigairi nyumba ambayo ulikuwa unaishi na uende kwa nyumba nyingine. Atukuzwe. Amen. Kandi iyo nzu ni Kristo. Na nyumba hiyo ni Kristo. Nta mazu ari tuzobona mu ijuru ngo tuzojana amadafari. Mbinguni hakuna manyumba. Ubushize rwigeze kutubwiriza natwe ngo ni mutazutanga sadaka ngo tanzu yawe iri mu ijuru. Kuna yule alitufunza akatuambia kama utoi sadaka ndagaraho nari nishaye kweli. Nikacheka sana. Uko mu ijuru nzirwa ngwana no guforoma amadafari. Mbinguni huko hakuna kazi ya matofali. Cyangwa inzu ni Kristo. Nyumba ni Kristo. Tuzabamo. Tutaishi naye. Uko azabasa nanje niko nzobanza. Vile atakuwa hivyo ndivyo. Nimba naramwakiriye nzobasa nawe. Kama nimempokea nitafanana. Kandi nimba taramwakiriye nzosa na Satani. Na kama sijampokea nitafanana. Umuntu agasa na shebuja akorera. Kila mtu atafanana na master wake. Pasaka no gucaho. Pasika ni kupita. Ni ukugayaho warurukaje ahandi. Ni kugairi mahali. Ni ukuva mu byaha ukaja mu bugingo. Ni kutoka kwenye dhambi hadi kwenye uzima. Atukuzwe. Amen. Baza kudusomera John. Watusomee kitabu cha Yohana. Sura 19 umurongo wa 28. 19:20. John igice sura 19 umurongo wa 28. John 19:28 Yohana. Dufashe gusoma tugende haraka. Yego. Yego. Fite inyota. Amina. Badusomere Luka 15:20. Luka 15 murongo wa 20. Arahaguruka aja kwasi. Akasimama na akaenda kwa babaye. Agituruka kure mbali. Ngwisara mubona. Baba yake akamwona.
aramubabarira, ariruka, na akakimbia, aramuhobera, akamkumbatia, aramusoma. akamkiss. Amina. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Ngiye kuvuga gusa intambwe zigera muri zingahe. Nitasema hatua kama ngapi ibintu Yesu yadukoreye, maneno ambayo Yesu alitutendea kugira ngo dusabane n'Imana, ili tuweze kuwa na uhusiano na Mungu. Ni nk'icumi ariko navuga nka 7. Ni 10 lakini nitataja 7. Ariko Imana nifasha nkaba ngifite umwanya wanje cyangwa byose turabikora. Nikiwa na muda tutaweza kuyagusia yote. Ikintu cya mbere Yesu Kristo yadukoreye, jambo la kwanza Kristo alilotutendea ni ugusanga umwana w'umuntu, ni kumtafuta ama kumkuta binadamu. Haleluya. Amen. Imana iramanuka, Mungu akashuka, aza kudusanga, akatutafuta mahali tulipokuwa twebwe sisi abanyabyaha, wenye dhambi. Usomye Biblia ugasanga umunyamahanga, unaposoma Biblia upate mtu wa mataifa, iwe ndiyarazwi, huyo hakuwa anajulikana, ariko ngo asiga 99, lakini akaacha 99 aja gushaka imwe, na akaenda kutafuta mmoja. Iyo ngiyo imwe ni wewe, hiyo moja ni wewe nami, nanjye mpawe uwo mugabane, hata sisi tukapewa sehemu hii, nanjye mpawe iryo sezerano, sisi tukapewa agano hilo. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Amina. Amina. Nanjye mpawe urubyaro rwa Ibrahimu, mimi pia nikawa kizazi cha Ibrahimu, nanjye nkomotse muri we, hata mimi nikawa na ukoo ndani mwake, biciye muri Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo, biciye gusa mu kumanuka, kupitia Yesu Kristo akaza kunsanga, mu Kristo kukaa nasi, kuja kuishi kuwa nasi. Haleluya. Amen. Ijambo rya kabiri, neno la pili, Yesu Kristo kwemera umunyabyaha, Yesu Kristo kumkubali mwenye dhambi, aratwemera, akatukubali, aratwemera biteye ubwoba, akatukubali zaidi. Ni wewe yemera, wewe umekubaliwa. Icyaha nicyo yanga, Mungu huchukia dhambi, kandi icyaha ni ukutizera umwami Yesu, na dhambi ni kutokumwamini. Nicyo cyaha kiba muri Biblia. Hiyo ndiyo dhambi iko kwa Biblia. Biblia iwacu zabaga ngo kwindaraza kera, yale ambayo tulikuwa tunaita umuntu akagenda gagarara kimenina ariko twabiciye gamwokika, umuntu akamavuga amakosa yiwe yose, ureba amakosa amakosa ngo ni icyaha. Mtu anataja makosa yake yote. Icyaha ni ukugitekereza, dhambi ni kufikiria, wamara ukagikora na kutenda. Cyo nicyo cyaha, icyo watekereje, kile umefikiria, wamara ugahaguruka na usimame, namara nkaja kwiba, upige hatua uende na uibe. Uku nakoze icyaha cyangwa ntacyo nakoze? Je, nimetenda dhambi ama sijatenda? Nagitekereje, nimeyafikiria, ngo ndagize ndahaguruka, nikachukua hatua, ndagenda ndakora, na nikatenda. Icyo nicyo cyaha. Hiyo ndiyo dhambi. Ariko amakosa, lakini makosa ninde n'abakuru baravuze ngo ntazi bana zitakomanya amahenda. Ni hakika ya Yesu. Mugihe wakoze ikosa, unapofanya makosa, ukure kumenya ko ufite umurengezi, jua ya kwamba unaye mtetezi, ufite data, unaye baba, kandi data zizose, na baba hujua, data wamuishi, uweze ukamficha, abona hose, utazama mahali, utaragenda ngukore, hata kabla utende, iwe ariko abibona, yeye amejua. Mubwire ngo data, mwambie baba, I love you so much, kandi wangu, hata wewe unanipenda. Cyangwa nimba rikosa another nundi, ama nikosa umekoseana na jirani, go genda mubwengo mbabarira, nenda na ukamwambie nisamehe, mbabarira nagukosheresha, nisamehe nimekutendea maovu. Ariko abana zabini ngo ngene ngo kumutamzi, sio yale ati twende kwa ubushize ari wamwe ngo nimbakoze cyangwa uzoja kumutamzi. Kuna yule aliniambia nikuwe naenda kumuona kuhani. Yewe nimba ari kosa nakoze nakore umuntu nje kumutamzi guraute, kama nimekosea ndugu yangu niende kwa kuhani kufanya nini? Karankorera iki? Atanifanyia nini? Umurimo wankorera ubutamzi ni uwo.
Je, kuna kazi ananifanyia kama kuhani? ko ndi umutambyi. Mimi pia ni kuhani. Yesu ko yangize umutambyi. Yesu ametufanya makuhani. Kandi nitambi. Na huwa natoa zabihu kwa. None kuhani aragaruka nga kugira ute? Je, kuhani atakuja kufanya nini? Aroni ugize imyaka mu ijuru n'imyaka. Aroni yuko mbinguni. Ngende mugarure mwihema akora iki? Je, nimurudishe kwenye hekalu na afanye nini? Mugarure mwihema. Nimurudishe kwenye hekalu. Je, kuzana inka? Nilete ng'ombe tena? Je, kuzana ihene? Nilete mbuzi? Je, kuzana intama? Nilete kondoo? Kandi gayinenge. Kondoo yenye haina lawama. Ni mara. Baada ya hayo na mafuti yanje yose ngira na makosa yangu yote, hari uwabishoboye na kuna yule ameweza hayo, wanyemeye, ambaye amenikubali. Akabati iri hema mwarananiwe Aroni toka. Akasema Aroni, umeshindwa na kazi. Mukure iri hema. Ondoa hema hii. Tijujuje ubuziranenge. Haliko sawa. Ngiye kuzana ijanje jujuje ubuziranenge. Mimi nitakuta na hekalu ambayo haina. Kandi yo ngija jujuje ubuziranenge. Na hekalu hiyo ambayo haina. Ni jewe mutambyi. Mimi ndiyo kuhani. Kandi ni jewe gitambo. Na mimi ndiyo zabihu. Kandi ni mara nitambo. Na mimi nitajitoa kama murarushi. Mumechoka. Murarushe kweli. Mumechoka. Reka nze mbaruhu. Acha nije niwapumzishe. Ariko Yesu yadukora igitangaza gikomeye ko. Yesu ametenda jambo kubwa. Vuga cyane ngo amina. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Amen. Araza aratwemera. Akaja na akatukubali. Imihango yose yabaga mu ihema ry'ibonaniro. Ratiba zote zilikuwa zinafanyika kwenye. Yesu abona ko itujuje ubuziranenge. Yesu akaona hazistahili. Aravuga ngo reka je nyine nizi. Na akasema acha nije mwenyewe. Nze nkwemere, jewe ndakwemera. Mimi nimekukubali. Ihema ndijakwemeye. Hema ungekubaliwa kupitia hema. Ariko biciye mu ihema. Lakini kupitia kwenye hekalu. Cyagitambira hene. Mbuzi huyo wa zabihu. Uramutwara kwizera kw'ihene. Urajana kwizera kw'ihene. Utaenda na imani ya mbuzi. Ugutahana. Uende nayo. Namarira hene ife mu cyimbo cyawe. Na mbuzi huyo afe kwa niaba yako. Nimana ndeke kwemera wanguyeho byose. Je, nikose aje kumkubali yule ameondoa yote? Kwa kwizera kw'ihene akakunkuraho. Ambaye nimetoka kwa kuamini mbuzi. Umuntu w'umugabo akamagana ngo ari gitambo cyafuye mu mwanya wiwe. Na mtu anasema ya kwamba amekubaliwa. Akamagana kama sinzira ngo ira hene yafuye. Na anaenda analala akiwa salama kwa. Nimana ndeke kwakira kwizera kwa Yesu. Na ukose kupokea imani ya Yesu. Yesu waje nkamubona. Yesu aliyekuja nikamuona. Akaza kavuga ngo believe me. Akasema niamini. Nizera gusa. Niamini. Takiri mpangu saba. Sikuombe mambo mengi. Ndagitambo. Sikuombi zabihu. Ndamani. Sikuombi pesa. Taso. Sikuombi babako. None. Arega abandi bakomeye ga mwisezerano ryakera arabakire bari bahari. Hapo kulikuwa matajiri. Arabakene. Kulikuwa maskini. Ariko Yesu aravuga ngo all comes to me. Akasema nyote njoni kwangu. Muze hano. Nyote njoni kwangu. Mbakure ayo maguru muza mugomba kwirukanka ku numa. Ni wapumzishe mchoko wa kukimbia kwenye ndege. Inuma wozoifasha. Je, ungeweza ukamata ndege? Ariko Yesu aravuga ngo come here. Yesu akasema njoni. Aravuga ngo iyo numa yarakuruje nije. Akasema ndege hizo zimewachokesha. Unyizeye gusama happiness. Niamini tu. Urabukisa na utapona. Mumukomera amashyi umugabo. Amen. Hallelujah. Amen. Sinawe ngo kera nafashwe kare nashoje. Ijya gatatu, jambo la tatu, Yesu Kristo yadukoreye ambayo Yesu ametutendea, aratwihishurira, akajifunua kwetu, arihishura na akajifunua, turamubona na tukamuona. Hallelujah. Amen. Vuga cyane ngo hallelujah. Amen. Arihishura, akajifunua kwetu. Ariko yagize neza data ye. Amefanya vizuri Yesu. Arigeza nyishara ngatega nate suku ukukundo turadufatwa tugatanga magifuti. Ni mara huwa nafikiria vile tunabarikiwa na tunatoa zawadi. Ukamuva kweza umuntu gusa. Na unatoa tu unapea mtu. Nuzo dusoma cyane sukumva kiragufashisha. Ukisoma maandishi na ubarikiwe. Genda urebe mwene so ubayeho nabi. Angalia jirani yako. Yakwishuriye. Kama amejifunua kwako.
kandi ubu butunzi dufite si ubwacu, na utajiri tunao sio wetu, n'ubwiwe. ni wake. Nuzoza ububika Ukiweka utajiri huo ukabushira mu mupfuko, na uweke kwenye, si ubwawe. sio yako. Tumubishe ko pastor akoze ku matangazo akomeye. Sema umesikia matangazo ambayo ni yasuye mu isezerano rya kera, ambayo amerudi huko. Mu isezerano sha dusabwa byose. Katika agano jipya tunatakikana kutoa yote. Tidusabwa endizi. Hatuombe fungo la 10. Dusabwa byinshi. Tunaomba kutoa zaidi. Dusabwa ibintu biri. Tunahitaji kutoa zaidi. Nawe ubwawe uri endizi. Hata wewe mwenyewe ni fungo la 10. Wewe ubwawe uri endizi, wewe ubwawe. Hata wewe mwenyewe. Icyacu bigusa simani. Fungo la 10 sio pesa tu. Nawe ubwawe uri endizi. Wewe ni fungo la 10. Yesu abwira gute abafarisayo? Yesu akaambia mafarisayo, arababwira ngo muzi gutanga isogo n'isogi. Mnajua kutoa, hata mnatoa hizo. Nazanyaga sogereza. Hata hizi mboga. Ariko rero ngo hari ibindi mwibagiwe, hari ibindi mwirengagisha. Lakini akawaambia kuna yale mengine arababwira ngo nuzotanga kimwe n'icumi. Akawaambia ukitoa fungo la 10, iryo cyenda risigaye sijawe. hata 9 imebaki. Ugendurebe mwene so. Nenda na ukaone. Umugabanye. Musheye. Atukuze. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Yakoze umurimo ukomeye da. Amefanya kazi kubwa. Yakoze umurimo utangaje. Amefanya kazi kubwa zaidi. Kutwishurira, kujifunua kwetu, akagaragara na akadhihirika, tukamubona na tukamuona. Atukuze. Amen. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Uzoza mu masengesho uvuga ngo ndi kumwe nawe. Ukienda kwenye maombi sema, aho waryamye nushaka kuryame hano mu imbarazani. Hata ukilala hapo nje, muri kumwe, mko pamoja naye. Ari ndani muri wowe neza. Yuko ndani mwako. Amen. Amen. Ari ndani muri wewe. Yuko ndani mwako. Kandi kizindukiza kintangaza uzorayo umunyenzara ndiyo umunyenzara yosinzira. Mtu aliye na njaa hawezi lala. Ariko wari, lakini yule amelala. Zasinzira. Huwa anasinzia. Kandi gasiwe wasinziriye. Si yeye amesinzia. Ni mpishi. Natyo twari ijambo neza. Tukila neno vizuri. Ijambo rya Kristo. Neno la Kristo. Tabwo. Hakuna uoga. Nta kintu cyo gutera ubwo bitari cyo cyose. Hakuna kitu kinaweza. Nta n'umuntu wo gukanga. Hakuna yule anaweza kutisha. Uko yobasa kose, vile alivyo. Uko yobaresha, vile alivyo. Uzugene uri fieri. Unaenda ukijisi. Ugenda uri fieri muri wewe. Unaenda kujisi. Ntabwo wowe uri kumwe n'umugabo muri wewe ukomeye. Wewe uko na mume ambaye ni mkubwa. Umugabo w'ubisisi. Mume ambaye ameushinda ulimwengu. Nimara akaba ari muri jewe niko yabwiye Daudi wonyubakira yihe nzu data. Aliambia Daudi akamwambia, je, unaweza bene yihe wonyubakira nkabamo. Je, unafikiria ni hekalu? Ariko arabangwa inzu nobamo jewe inzu nkubya nyumba ambayo naweza nikakaa. Ni umutima w'umwana w'umuntu. Ni roho ya mbili. Niho ndanza neza karamza ngakwigwa muri roho hiyo huwa nakaa najihisi kuwa niyo nzu. Hiyo nzu tugendana. Ni nyumba ambayo tunaenda nayo. Tugendana nawe ibihe byose. Tunatembea naye. Tukamwimukana ibihe byose. Tunaenda naye. Nugende Buraya uri kumwe nawe. Tunaenda Ulaya. Nusubira muri Kongo muri kumwe nawe. Nushaka kugume hano muri kumwe nawe. Baramba funga imiryango yose ashyiraho gufuri. Hata wakifunga ndi kumwe na data. Niko na baba. Kandi nzoba. Na nitaishi. Kumeona kuntu mujeze. Munaona vile mnapendeza. Jesus. Nuko yishurura aragaragara uramwizera uramwakira. Ni vile Yesu amejifunua na mkamwamini. Niyo fresh. Hiyo ndio smartness mko nayo. Iyo fresh rero ufite. Smartness mnayo. Ugenda ureba abandi babayeho nabi. Nenda ukaangalie wengine. Batazi kuyisiga. Hawajui kujipaka. Batazi amavuta. Hawajui mafuta. Batazi sabune. Hawajui sabuni. Batazi inkweto. Hawajui viatu. Batazi amahuzu. Hawajui manguo. Wewe wabimenye. Wewe ambaye umejua hayo. Ugende nawe ubibakorere. Nenda na ukawatendee. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Yari yishuye. Yesu watwishuriye. Yesu amejifunua kwetu. Yakoze umurimo ukomeye. Amefanya kazi kubwa. Ijakane. Neno la 4. Yesu Kristo ababarira umunyabyaha. Akasameha mwenye dhambi. Aratubabarira. Soma Abakolosai niyo ndangirije. Akatusameha. Tutasoma kitabu cha Wakolosai. Ibindi nzobigarukaho ikindi gihe. Mengine nitarudilia wakati mwingine.
Abakolosayi sura 2:14. Wakolosai sura 2 mstari wa 14. Ahanagura urwandiko rw'imihango Akaifuta barua ya rwaturegaga ambayo ilikuwa inatushitaka. Subiramo data. Ibyaha byawe byose, Dhambi zako zote, byose uko bingana, yote kugeza ku rubyaro rwacu n'ubuvivi kukamyira, hata kizazi chetu. Yesu Kristo yabibambanywe ku musaraba Golgotha, amesulubiwa nazo Golgotha. niyo yabijanye. Hapo ndipo amepeleka. Aravuga ngo sitosha, Akasema haitoshi. aravuga ngo barankubise, Akasema nimechapa, baranciriye, nimetemewa mate, bangiriye nabi, wamenitendea mabaya, ariko sitosha. lakini hiyo haitoshi. Muhando aravuga ngo sitosha, Muhando amesema ngo uburyo bagusuzuguye, vile wamekudharau, uburyo bakugiriye nabi, vile wamekutendea uburyo mabaya, bagukubise, vile umechapa. aravuga ngo sitosha. Akasema haitoshi. Aravuga ngo reka nje ku musaraba. Akasema acha niende. Wagere ku musaraba, Alipofika msalaba, aravuga ngo byose birarangiye. akasema yote yamekwisha. Ni ibiki byari birangiye? Je, ni yapi alikuwa ameisha? Umurimo wo kuducungura. Kazi ya ukombozi. Semeni haleluya. Haleluya. Aravuga ngo ibyanzanye byose hano mu isi, Akasema yaliyonileta ulimwengu, I'm finished, nimemaliza. ndabirangije. Nimemaliza. Ariko aravuga ngo mfite ikindi kimwe, Na akasema ninayo, sindarangiza neza. sijatamatisha Uku nakubiswe, vile nimechapa, uku nababajwe, vile nimeumia, ni Eric mbikoreye. haya nimeyatenda. Ariko hari akandi kantu usigaje, Lakini kuna kitu kinabaki. mfite inyota. Akasema nina kiu. Iyo nyota ni iyihe? Je, kiu hiyo ilikuwa Icyaha icyo ari cyo cyose, ni kiu ya dhambi kugira ngo akinkuremwo, ili aweze akuremo kutoa, isumu yose ili y'icyaha, aweze kutoa ayo kubwo mumara bunkuremwo. ili aweze kutoa sumu, Nimara nzagenda na fieri, ili nitembee ndema na fieri, nitembee nikiwa. hari uwitanze ku buzima Na bwanjye, yule amejitolea, hari uwakoze imirimo ikomeye ku buzima kuna bwanjye, yule aliyetenda mambo, hari uwanyitambiye bihebuje, kuna yule aliyejitoa, hari uwanyikorereye umusaraba, kuna yule aliyechukua arapfa kubwenge arakubitwa. amekufa. Uyu Yesu rero Kristo, Yesu huyu Kristo tumwakire mu buzima bwacu. mpokee katika maisha Aravuga ngo yako. birarangiye. Akasema yote yamekwisha. Niyo mpamvu ndi huno munsi wa none, Ndio sababu naishi leo kwa ajili ya Yesu. kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Amen. Vuga cyane ngo amina. Amina. Avuze ngo agize inyota, Aliposema nina kiu, Abayahudi bamama bazana inzoga, Wayahudi wakaleta pombe. ariko Bibiliya y'ikizungu Biblia ya kizungu ivuga ngo bazanye isumu. inasema ya kwamba ameleta sumu. Bamuhereza ngo inzoga isharira cyane, Wakampea pombe kali sana, ngo yubika umutwe, na akainama, aracikana data, aravuga ngo amufinish. akasema Vuga cyane ngo haleluya. haleluya. Abayahudi bamenyerega kuvuna amagufwa. Wayahudi walikuwa wamezoea kuvunja mifupa. Baza babirukanga bagira bira bisambo bindi babivuna amagufwa. Wakaja wakavunja mifupa ya, ariko bakaba hari ubuhanuzi bavuga ngo uyu nguyu nta gufwa azova. Lakini nabii alikuwa akitabiri ya kwamba hakuna. Nimba Yesu ataramuvunye igufwa je bararimvuna ryi. Kama Yesu Ninde womvuna? Nta womvuna hakika. hakuna yule anaweza tuvunja. Ubuhanuzi baravuga ngo nta kavunwe igufwa. Nabii unasema asivunjike mfupa. Nikodemo wari umwigisha w'abanyamategeko. Nikodemo ambaye alikuwa mwalimu wa sheria. Wageze usanga Yesu mugahuna ayihisha. Mugahuna. Alikuwa anamtembelea Yesu ni umugoroba data gahuna ni umugoroba. Jioni. Yihishe kugira ngo batamubona. Alikuwa anajificha. Ngo aragenda kwa Pilato. Na akaenda kwa Pilato. Arabatese mwaduhaye na Yosefu. Wakaenda na Yosefu. Mwaduhaye indumbi y'umwami Yesu tukayiha. Si mtupee maiti ya Bwana Yesu tumuzike. Nikodemu nawe aragenda. Nikodemo naye akaenda. Ujya uvuga ngo se nosubira mu nda. Nosubira mu nda akavuka. Akasema je naweza. Yesu arabatese Nikodemu, wowe uri umwigisha amategeko wahe? Uri umuntu umeze. Yesu akamuuliza wewe ni mtu gani? Ikibyawe n'umwuka, kile kinachozaliwa na roho ni roho. Nikibyawe n'umubiri ni kinachozaliwa na mwili ni mwili. Nawe aragenda ngo yizera umwami Yesu. Naye akamwamini mfalme Yesu. Aza gushingura intumbi ya Yesu. Akaenda kumzika Yesu. Ariko ntiyagiye gutya imbokoboko. Hakuenda hivyo.
ngo yazanye bihumura neza. Alikuja na manukato. Ibintu bihumura neza byose. Manukato. Ashingura Yesu neza, umwami Yesu. Wakamzika vizuri. Abaramwizeye Nikodemu wa data. Na akamwamini. Nimba Nikodemu aramwizeye, ingawa Nikodemu amemwamini. Wewe uruwahe? Je, wewe ni wa wapi? Uruwahe? Je, wewe ni wa wapi? Nizera Yesu. Amini Yesu. Simwebuga mpamwe ko nabwira abantu bari ino. Naambia watu wote. Vuga cyane ngo amina. Amina. Vuga cyane ngo haleluya. Haleluya. Nikodemu yizera umwami Yesu. Nikodemu akamwamini Yesu. Sawa. Nitubareke tureke kumwizera. Je, sisi tukose kumwamini? Amini Yesu. Amini. Amini, amini. Ni mwenye haki. Hakika, hakika. Atatimiza we. Amini, amini. Ni mwenye haki. Hakika, hakika. Atatimiza. Ngao parege umuziki haguruka ureke umuziki binarangije. Nimetamatisha. Vuga cyane ngo amina. Semeni amina. Nuzozumva ko baravuga Pasaka, ukisikiza wakitaja Pasaka, uzumva ko araho wavuye, usikia kwamba ni mahali harandi wagiye na kuna mahali umeenda. Ijanyuma neno la mwisho, Yesu Kristo aza kuduheza ubugingo buhora bw'iteka ryose. Yesu akaja kutupea uzima wa milele. Tibwotakara, hauwezi ukaupoteza. Butakare nje kubushakira hehese. Ukipotea utaitafuta wapi? Ko nataye faranga ko nzagenda nzishaka aho naciye hose. Ukipoteza pesa unaenda ukitafuta. Agakiza no gatagute. Je, wokovu inaweza kupotea? Ndio somo tubamwo abantu babanga tubana ku rubuga nyine ahantu muzamubona. Kuna watu ambao barahanga ndibichangaze ntibuzuye batichance hanga. Ngo agakiza kadagataka. Wengine wanasema wokovu unapotea. Kagatakara. Je, unapotea? None nanyiza numva ngaseka nkagaga. Nguyu muntu ngo yavuye ngo mucaha. Nguyu muntu yaguye mucaha. Mtu akianguka kwenye dhambi, ngo gakiza ngo kaba katakaye. Ati wokovu unapotea. Ayo na mapepo. Izo ni inyigisho z'amapepo. Ko takara kaja. Wokovu haiwezi kapotea. Uru rupeta no ruta. Pete hii inaweza ipoteza. Uru rukweto no ruta. Kiato hii inaweza poteza. Ifunguzo z'inzu no zita. Kifunguo ya nyumba inaweza. Ariko agakiza. Lakini wokovu kari muri jewe ambapo kako ndani. Nanje agasubira kamfata kanjana muri data. Na mimi nikawekwa kwenye baba. Ko takara gute? Je, inaweza potea? Ko chahe. Inaweza pitia wapi? Nuko inyurubuka no bira kwihurubuka. Kenya murenge gacu wacu. Gute? Inaweza potea aje? No nanje zatanga. Gute? Hata mimi nashangaa. Kumurabona kagacupa? Je, mnaona chupa hii? Simi ndebe hano reba una mke mundebe hano ndushisha. Muniangalie hapa. Akagacupa. Chupa hii. Akagacupa niko gafite agaciro cyangwa n'amazi afite agaciro. Je, chupa ndio iko na thamani ama ni maji? Nababajijika. Amazi ni afite. Ariko akagacupa koje kuri takataka. Yes, chupa hii tunaweza tukatupa kwa yana. Ariko mu yandi magambo, lakini kwa maneno mengine, akagacupa tugafate kome Father God. Chupa hii tuichukulie kama baba. Aya mazi ari ahangaha indani, maji ambayo yako hapa ndani, simple tuyafate nkaho ari Yesu. Tuyachukue kama ni Yesu. Noneho nanje mimi jewe umuntu, mimi mtu, jewe Bizimana Eric, mimi Bizimana Eric, wabasita msita wa kamere ambao ni waasi itarafu ambayo haijakufa, ngo numve igikorwa Yesu yankore, nisikize tendo la Yesu alilo kumva ko gakiza kotaka, na jinsi kuwa wokovu inaweza. Yesu aramfata, Yesu akanichukua, anzanani ndani muri data, akaniweka ndani hapo kwa baba. Kama pepo yongora, hakuna mapepo yanaweza. Kabazimu bongora, hakuna wazimu. Kabafumu n'abafumukazi, hakuna. Nibashaka baganda bazana amaheko ateye ubwoba, hata wakileta uchawi bagende iriya mumini na Nigeria, hata waende huko Nigeria, niba ngo bafunga komeye huko ndio kuna bagende bagereyo, waende wafike huko. Ariko nimba Yesu yarashize muri data, ikawa Yesu ameniweka, akavuga ngo nguyu ndamuguhaye, akasema ndio huyu, kuvuga ngo mapepo nkoreho, mapepo iweze nifikia. Imani ive, Mungu atoke, Yesu Kristo ave, Yesu atoke, bangere tena wanifikie. Kumbe hiyo protection. Je, mnasikia hiyo protection? Hapana, ino ya UN. Si ya UN. Protection ya Yesu. Protection ya Yesu. Kumurayo. Je, mnasikia? Ubudanga bwo mfite.
kinga ninayo. Bizoza biza bigwa hejuru yanje. Zitakuwa zinakuja zigonge tu. Abapfumu uzosome inkuru za Yezebeli. Soma habari ya Yezebeli. Niwe watahanye uburozi. Yeye ndiye aliolewa akiwa na uchawi. Ibirongorano. Bisobanura ibirongorano. So alienda na mambo yote. Niwe wabitahanye, niwe mukobwa kazi wabitahanye amapepo yatana ibirongorano. Yeye ndiye alioleka na vyombo alipeleka mapepo. Ngo asanga umugabo wiwe nawe Ahabu. Na akampata mume wake Ahabu. Nawe ngo afite iziwe 450. Alikuwa na miungu yake 450. Ngo Imana irahunga muri Isiraheli. Na Mungu akakimbia. Iravuga ngo sinobaha hantu. Akasema siwezi kuishi hapa. Banyirukanye. Wamenifukuza. None je wakiriye Yesu akaza akagaragara nkamubona. Mimi niliyepokea Yesu nikamwona. Umuririmbyi aravuga ngo asigaye abana natwe. Mwimbaji akasema anaishi. Wino wirebera umwami Yesu. Utitazame ndani ya Yesu. Dore agaciro mfite gakomeye. Ona thamani ninayo. Ndi muri Yesu. Niko ndani ya Yesu. Nawe aragenda ashira muri Data. Na Yesu ameniweka ndani ya Baba. Uzoza ugenda uryame usinzire. Nenda na ukalale ukasinzire. Inyabu zihushuke zanire. Paka wapite. Bagenda abafumu bazana uduheko n'utundi batarasora batuzane. Waganga waje. Bari mu ruganda. Wako kwenye factory. Kandi uruganda rwa Sekibi. Na kiwanda cha. Ariko nibizera umwami Yesu bakamwizera. Lakini wakimwamini Yesu. Yesu aracyateza amaboko. Yesu bado anawangojea. Mwakiri ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Bwana. Ngaho koraho ta.